Barbaş temaşvanên hêja hûn bi xêr hatin Panorama Çarpelê vê êvara pêşemê ez ê programê pêşkêşî we bikim. Îro du mêvanên min hene. Yek jê rêvebirê Diya Kurdê yê li Fînlandya dijî welat Nehrê berê jî çend cara bû mêvanê me. Mêvanê me duyem Vildan Sayîm Tanrıkulu ye. Hûn ji nêz ve naskin gelek cara di Çarpel bernameyên Çarpelê de derketiye û ez hêvî dikim ku gelek cara bi min re derkeve ji ber ku Panorama heftê me piçek ewa wî zêde kir. Berê me heftê carekê çêdikir, niha em heftê sê cara tenê bi kurmancî çêdikin. Bernameyên ku nêzî wî bi Tirkî jî hene heta em bi niyetin ku bi dazakî jî çê bikin. Îja rojê pêşema sê cara carê dora min e. Ez carekê yani me hûnî bi carekê ez ê kek Vildan xwe derxim. Eger saeta wî û wextê wî hem saeta wî cî be û hem wextê wî hebe. Îşev em ê yani rojava me nepir zêde ye. Çar mijarin em ê li ser çar mijara deng bikin. Berê ez xêratina mêvanên xwe bikim û dûra me derbasî mijarê xwe bikim. Xêratî kek Vildan. Nav xêrat abî, mikrofon vekim. Nav xêrat abî, gelek spas dikim ji bo vê imkanê û bi dîtina we jî kêf xweş bûm. Tu jî bi xêratî kek welat. Gelek spas bo bankeşkirinê bo programê silawaret bo temaşevanên hêja. Li bava hewa çawa ye. Niha li Swêdê dibin 0-7 derece ye. Fîrland û Swêd gêmiya zor vekevin bo alî hewa de. Niha temaşevanê me yên ku li welatin diricifin watên behsa dibin 0-7 derece dikin. Lê bi rastî jî her çiqas sar e jî lê teknolojiya vir û tedbîrê wan evê wan me wê sermayê qandî ku li welat carna 5-6 derece li seriya sıfrê ye qandî wî me bi hîs nake sermayê. Belê ew qasem li vir mane bo me bûye normalê dî. Belê belê. Sira wir bandorê nake. Zivistana ku pir ne serma be jî ya rastî em ew dibin. Em piçek em dibin wala îsa me zivistanê nedît em ber dike. Belê lê hewa sar e lê siyaset germ e taybetî jî li Kurdistanê. Ew carna wê germayê tîrêjê xwe dida Ewropayê jî. Niha em derbasî mijarên xwe bibin. Mijara me ya yekê em ê li ser miracaata endametiya Fînlandya û Swêdê em ê rawestin. Ew prosesîn didome yani kesin elbendê bû ku Tirkiye wê derkeve bawer nakim ku ew bi xwe jî li bendê bûn Fînlandya û Swêd jî ku derkeve û pêşî lê bigire. Yani xeynî Tirkiye tenê Macaristan maye wan jî bawer diyar kirin ku ew ê bibêjin erê. Her çiqas belkî di parlamentoya xwe de qandî ku bîram de hê nedane dengdanê lê ew ê jî bibêjin erê. Lê Tirkiye viya bi awayekî bi kar tîne û bû çend caran ser programên Çarpelê em qala viya dikin. Yani em wextê qala wî dikin ne ji ber ku em li Swêdê dijîn an bijin hin Kurd li Fînlandiyayê dijîn polîtika ew ê Tirkiye Kurda sedem nîşan dide. Esasê xwe de dixwaze pirsa Kurdî krîmînalîze bike. Ji ber wî bi neva yani bi nêzik em pê eleqedarin û tesîrek yani negatif dixwaze li ser
او خوشبینی کل اروپا کل الكردان دنيرن شولي بك نها وان داوية دي سال سويدي ده چاپمنية ده هناك مناقشين تنچه بون باورد کن فنلاندیا ده جی دروژه بدایه ولسر جی تی پیواندن هری داوی باورد کم او نامه کی نالین پکل کو جوه را شاند بو جه سروک وزیر نها و دورا سروک وزیر جی برسیباوی دابو او چاپمنیه ده باش جی گرد باوایه کی yani bejin سروک وزیر سوئدی جی درaya geçti ki tamam münakaşa bekare bebeje که ویلدان و مسئله روزا کودرکتی حتی نه جنزیک و تعقیب کی و دوی وارد جی چند نویسه تدرکتن و تا چند نویسه جی ورگراند نه تروشه چواد بینی بله gerek spas carekidin Rezu Slavcı hemu temaşabanın çarpılma diyara gerek spas bu te u hemu xabatkarın çarpılma diyara bu ve derfete ku hem karbon bir urayı ku zanın ku be raya geçtire parve bikin. Begman ev peyvajo jimaha gulane vakta em bigrin nezi vay şeş mehaye berdavame li Swêdê divê naberê da guherandine ki mühim çêbû ew jî piştî hilbijartina 11 îrona 2022 diya niha koalîsyonekî ji sê partiya pêkhatî heye û ew koalîsyona ji sê partiya pêkhatî ji alî partiyekî ku niha duyemîn partiya mezin ya Swêdê ye û partiyekî nijatperest û dijminê biyaniya ye ve tê piştgirî kirin bê piştgiriya wan ev koalîsyona sê partiya yani koalîsyona partiya muhafazakar, partiya liberal û partiya demokratên xristiyan nikaribû pêk vere. Divê çarçeveyê da divê meriv mesele şirove bike. Bêguman bi qenaeta min yani meha Gulanê Swêd biryarekî tarîxî girt û taybetî sosyal demokrata guhrandirekî tarîxî dîrokî di siyaseta xwe da çêkirin. Kongra wanê do êvarê ew ku jî Kadir Kasırga jî bi Nurullah re programa wanê Tirkî de Nurullah û Mehmet Ali ra Mehmet Gül bahs kir Mehmet Gül re bahs kir yani Kongrê wanê 2021 de yani şeş mehberiya biryara wanê ku bikevin NATOyê jî biryara Kongreya Sosyal Demokrata hebû ku ew bêalîbûna xwe berdewam bikin nebin endamê NATOyê lê raya giştiya Swêdê ku her tim piştgirî ji bo endametiya NATOyê ji sedî pêncî kêmtir bû di ew mehên buharê da piştî êrîşa dagirkirina Ukraynayê ji alî Rusyayê ve derket nêzî sedî heftê û di parlamentoyê da jî tenê du partiya çep ku sedî heft heşt raya wan heye û partiya keska ku ew jî nabera sedî pênc sedî şeş raya wan heye ji derveyî wî hemû partiyên di parlamentoyê de şeş partiyên din jî piştgirî dan biryara serî lêdana müracaata endametiya NATOyê ya Swêdê. Bêguman li bir divê meriv ji bîr neke peywendiyên dîrokî kültürî, siyasî di navbera Swêd û Fînlandiya û ew rastiya ku Fînlandiya yekser ez barim yani kek welat ji min çêtir zane
ل 1500 کیلومتر زیاده تر حدود فنلندیا یکسر به روسیای را هیا وانا تهدیده کی لسر خودیتن و مراجعات کردن لبر پروبلم اساسی جبو ما کرده اوه که ترکیه پرسا کرد کر وک دندکا طالب نخواه یا جوان ولاتا و لورجی ناو پککه و ناو تروریزمی به همو کردابه به آوه کی گره دا یعنی هنتشت ناتبه بناف کرنجی او پیمانا کو 28 حزیرانا و ساره پنج محبری لمادرید جالی فنلاندیا سوید و ترکیه و هات امضا کردن سه ماده پر مهم هنه یک تعریف کردن تروریسم دو تعریف کردن اولیه ملی یا ترکیه سه دامزراندنا کمیته کی دائمی یا مشترک جالی استخبارات وزارت داخلی وزارت پاراستنی و چند دو وزارت دند او که ده های ماده نهادا و پیمانی ده های که جوینا خویا یکم جی بری بیا چندی لستوکهلم جی چکرن که جبو تعقیب کرنه وان طالب داخوازن ترکیه او کمیته دائمی چاودری بکه تعقیب بکه و پیکانی نوان تایید بکه دوی چارچوبه دا وقتا مرب لمسئله بنیره روشا ما کرده لگورا هاوینی خرابتره جبر که نوع کوالیسیونه که جه پارتین راست هنه او یعنی وکی پرچه یکی جه سیاست وانه طبیعی سیاست وانه که امزانن جه خو جه پارتین دن خواه نزیکتری ترکیه یا جی ریوبریا ترکیه حیث دکنش خو یعنی او تشتکی طبیعیه دو جخو سیاست یعنی اف حکمت ده سیاست خواه یا لهمبر بیانیا و مافی پنابریه داجی او پروتوکولا کوالیسیونا خواه که وکی تید پیمانا تید قصره که دوی داره نویساندن و ناویجی کرن پیمانا تید دوی پیمانا تید دا بخو بناف کرن که اف گوهراندنا پارادیگما یکیه ده سیاستا پنابری و بیانیا یا سوید ده سوید اوه هجمارا بیانیا آوه کی پر رادیکال کم بکه دو سوید de واره انتگراسیون داشی تدبیر واره انتگراسیون مافی همولاتیه و دوان تشتا داشی اوه تدبیر پر رادیکال بگره سه روز برجی وزیرا کار پنابریه یا سویده ده روزنامه داگز نیتری دا ده هپدینه کی دا بناف کر مثلا گوت که 100,000 کسی که مراجعات کردن مراجعات وان هاتیه رد کردن او نسویده ایلگال دجین اما وان جو ارته راهیلن کوکا وان راکن اویا جالی سویدی اوی او پید بخواه بو بجارا مناقشه کی پرمزن نوها دوی چارچوه دا وقت هم لیب نیرن دو فاکتورین پر مهم هنه که کرد در روشه کی نباشتنه فاکتور اساسی اوه که کرد نه خودی اراده کی مشترک یا ملی نه لکردستان روجاوا نه پرچه دنی کردستانی نه جی لسرانسر کردستان بگشتی که بکاربن داخوازین ترکیه پوچ درخن یک مسئله اوه دو یعنی ده ناف کرده ده ده قادر ناف نتوهی ده ریخستنه هنه که ترکیه به ناو وان ریخستنه و کرده دکه یک
dike yek û Kurd di vê pirsê da zelal nikarin bipeyvin. Eger eşkere bêjin li gora Erdogan her kesê ku mafê Kurda biparêze PKK'yî ye, PKK ji alî Yekîtiya Ewropa, ji alî Amerîka û cara pêşî ji alî Swêdê ve rêxistinekî terorîst hatiye îlan kirin. Loma jî her kesên ku alaka wan bi maf û azadiyê Kurda ve heye PKK'yî ne, piştgir û alîgirê PKK ne û loma jî terorîstin û loma jî divê ew li hember viya bi Tirkiyeyê ra hevkariyê bikin. Tabii hikûmeta Swêd vê tiştê baş dane ku rastî ne wisa ye. Li hikûmeta Swêd di aynî wextê da û raya giştiya Swêdê jî di aynî wextê da pir vekirî ewleya xwe ya neteweyî li hember Rûsyayê didin pêş. Bêja em mane navbera Tirkiye û navbera daxwazên Swêdê ku bibe endamê NATOyê. Em ê çawa ji vîya bikarbin xwe ev bikin. Bi qenaeta min du rê heye. Yek ji wan divê zimanê me pir vekirî be. Em milletekî yani bê maf û bê azadî ne li ser erdê xwe. Alaka me bi teror û terorîzmê falan tune. Di nav hemû milleta da dikare terorîst hebin. Avay li Almanya do însan hatin girtin ku xwestine derve kûp li Almanyayê çêkin. Nav Kurda da jî hene. Kurd hemû li ser wê yekê ne hem fikir bin jî yani Kurdên ku wekî Yekîtiya Ewropa difikirin jî hene. Yên ku wekî wan nafikirin jî hene. Divê em daxwaz bikin ku wê cudabûnê divê bixin navbera pirsa Kurd û pirsa PKK. Em bi xwe bikarbin daxwaz bikin. Siyasetê me divê bikarbin daxwaz bikin ku Swêd û Fînlandiya û welatên din ya Ewropayê jî yani wekî daxwaza Tirkiye ku hemû kesên ku maf û azadiyê Kurda diparêzin ne PKK'yî ne û ne terorîstin. A dudiya jî ji xwe min yani em dikarin çi bikin divê em baş taqîb bikin, divê em baş agahdarî bidin, divê em baş bizanibin. Mesela yani çend roj berê yek hat şandin yani alaka wî bi daxwaza Tirkiye tune bû. Lê maalesef çapemeniya me Kurda jî û çapemeniya Tirka jî bi wî awayî dan nîşandan ku wekî Tirkiye bi ser ketiye. Tirkiye yekî daxwaz kiriye hatiye teslîm kirin. Halkî rastiya mesele qet ne wisa ye. Ew ne hatiye teslîm kirin, ew hatiye derxistin. Du têgehên du gotinên ji hev dû di warê hukuk û siyaseta biyaniya da pir muhîm e. 2021 da hatiye biryara dawî hatiye dayîn. Ji 2021 meha 11 a 2021 ev salekî ye li Swêdê îlegal dijî di kontrolekî de hatiye tespît kirin û girtin. û hundirê 22 meha mijdarê meha berê heta ku hat şandin jî bi rastî piştgiriyekî daxwazekî xurt ji dezgehên Swêdî nehat kirin ku ew divê neyê şandin. Ev ya jî nezaniya me Kurda û bêqewetiya me Kurda bû ku em nikarbûn bidin pêş. Lê du mehberê yekî din Zinar Bozkurt hatibû ew kirin, ew nehat şandin. Ji bo ku ji bo wî piştgiriyekî pir mezin di raya giştî da hat amadekirin û biryara wî ya şandina Tirkiye derxistina wî ji Swêdê hat paşvexistin. Hat sekinandin. Ev ya du misalên ku li vir da divê em di xebata xwe ya ku daxwazên Tirkiye îrasyonelin, daxwazên Tirkiye ne însanî ne, daxwazên Tirkiye qirkirina milletê Kurd e ji bo ku ew
مثلا كرد اردوغان ودولة تركيا بقشتي وكي تهديدك جبو اوليا خويا نتويد بينن او ريخستنا كي تاني شخصا كي تاني وكي تهديد نابينن او ملتي كرد ولهرجية كيكو كرد هنكي بكاربن خوا إدارة بكن بخو قدر أخو تعين بكن لديجي بيه كنا تشتي كل روجاواي كردستاني دقومة أو إيريشين كود بن سر باشوري كردستاني أو تشتي كل روجراتا كردستاني جي دقومن وتركيا تشويق كاري إيرانية ديسا جي أون وقلتنا هاري داوي بيجم دبي ام متفقي خوا يا نابنتويجي باش ناس بكن يعني وزير خارجي لافروف دو ده هپدینا کی خدا پر اشکره او کریج بو روجاوای کردستانه کو امریکا دخوازن لوی در کردستانه کی آوام که او پیمان آنتانا سه آلی نابرا ایران ترکیه و روسیه دا به خورتی لدجی بیه کنه او هر تشتی بکن کو اف پروژه امریکایی جو ارتی راکن لی او بخو هبونو تونبونا کرده ده تو تشتکی نابیجن او تنی دخوازن کرده جو ارتی راکن دریج بو لی تشتکو دوی پرسیده از بیجم يعني مثلا شاندنا محمود تات يعني ببين هات في دمي از ببين بچك جي يعني سويد جي يعني ببيجن كتيه اوكي كو نورمال دليسا كو اردوغان خواستيه قالك كس يعني محكمة بلنديا سويدي باورناكم دستور بده كو وانا بين درخستن وقت کسی واد درتن و شخو نورمال برجی داتن شاندن هم دبو روزنامه دبه او و ترکیه جی بزانبون تیب کارانین جبو وکا کو تاویزک بدست خستنه وکا کو سوید مجبور کرنه وی اوای اردوغان دخوازه دهل بجارتنن پیش مدجی وک کو از کارم بکم از کارم بوان بدم قبول کرن و ایماجه بده بله راسته از سه هب لینک بشین چاته حوالین تکنیکر وان لینکا او بکن هر کسی که سویدی زانه دکاره وان تشتا بنیره دو راپورن یک راپور وزارت خارجیه سویدی 2021 سالک بره لسر ترکیه یک جی جخو میگراشون سوورکت دایره بیانیه یا سویدی جبو هر ولاته کی کو پوتانسیل جوی داره پنابر دکارن بین جارنا 6 ماه جارکی جارنا ساله جارکی جارنا 2 ساله جارکی راپور دنسینه من راپور هری داوی کو د مالپر وان د نوه هي راپور ما حزیران 2020 یعنی سال و نیف در باسکویه از لینک واجی اوتکم یک 43 روپله یک 22 روپله نوه هر کسی کو وان هر دو راپورا بخوینه و اگر پیوان وان راپورا لسویده پیک وره یک انسانه کی جسویده جبو ترکیه کرد به ترک به آسوری به چپ به دیندار به نایشاندن جبو دو هر دو راپورا دا جی پر آشکره تین نویساندن که لترکیه محاکمه کی عادل تنیه يعني حتى يعني رابورين او بخو خستنا مثلا رابورا وقفه ما في مروبا يا تركيا او بخو وكي تشافكاني نشاندانه رابورا سازگين تاني قلوكو اوكا جيگريس سروكي كوميسيونا ما في مروبا بارلمانتو يا تركيا كو رابورا خو يا 2021 كذا دبيجا ج دما دسراتاريا اوكي دا وکی چافکانی AKP دا 20 ساله دا 29,000 کس işkence دیتنه تعداد دیتنه ده حبسخانه یا جل دربه اوی خستنه ناف راپورا خو یعنی وزارت خارجی وقت اوی بکه او هر دو راپور شیده او که دانه مالپرا میگراشون سفرکت دایره بیانیه یا سویده ده جبوکو او راپور وکی ریبری بریار دارن او کنه
میگراسیون سوارکتن اما دوی مرف بخوشی درد خو بکار به بوان بده فهم کرن بله يعني از بو مشاهد و دناو مسئله دا بومه گرک انسان اندن ایکو به اندامتیا پککه هاتنه محکوم کرن و بریار درخستنه وان هاتیه داین او بریار هاتنه گوهراندن اگر مرف وقتا بخو بکار به لی اندامتیا پککه پر اشکره لسویده پروبلمه کیه او پروبلم هین او دمکی دوام بکه و احتماله که پر مزنه دوی دمه دا دنابرا او کسین که مساعده وان مواقته یاجی مساعده وان هین در نکتیه یاجی هاتیه رد کرن احتماله که هیا که سویت بخوازه بوی آوایی یعنی جخو سیاست وانجی او ایکون لبر ایلگالن کمتر بکن يعني اك سياسات واني او كيجي او وبياجي بكيري وانتي بلكي بفي اوائي بخوازن دلي تركيا باري خوشتر بكن اما لو تركيا جي افتش تي فهم كرن وزارة وزير عدالة بكير بوزداغ قلت كو ابيا بيك انينا دا خوازا مايا لي وزير خارجي مولود چاوش اوغلو دود بيجه كو نا مبيا نخواستيه تمام ابيا باشا اري ليستا مادا تونه مبيا نخواستيه جسويدي ولو ماجي يعني امبيا وكي اوكي قبول ناكن تمام قاوكي باشه كو تيروريست جور دردخه اما ابيا ندا خوازمه سويد دبي دا خوازن ما بيك بينه يعني دو برياركي اوكي هات يعني سويد دولة سويد هينجي دولتكي حقوقية دو برياركي دركت دوزگريا محكمة بلند جبو دو اندام فتولاحجيا بريار داكو او نكارن بين شاندن بو تركيا او هردو جو ناوي وان دي ليستا تركيا دا ايه بفي ام بفي اواي ببيفن مسألة و بوي اواي جي دفي ام شكل خباتي خو ارغومنتين خو داخوازين خو و ارمانجين خو فورمولا بكن و بخبتن از وان هردو حتى باوركم دوی بریار دا گوتبون کو نکارن جارک دن دوز جی وکمش بو وانا بشینه محكمة هري بلنده محكمة هري بلنده تو اتراز جبريار اوي محكمة را تنايا بله که کلاتم وگرن باته يعني تركيا وانداويا بچك بلاخو بفنلنديا نددا زيده دگوتن يعني فنلنديا سويد شانسي كو ام قبول بكن بيتره و لی یک جاره ده و مثلا سلاح فروتنی درخستن پیش آنها دویجن دویگره یعنی فنلندیا وی بریاره که هم سلاح نافروشن ترکیه هوله راکه لفنلندیا روش شویه چاپمنیا فنلندیا رایا گشتیا فنلندیا مسئله چواد بینه بله سپاس بو که بیلدان برفرهی شیروه که برسی پرانیت شکو گوتن جبو فنلندی جی درباز دبا نهاگه امرو برفرهی جی مسئله بنیره ساله که وگره ساله که برینها هیچ روسیا هرشی اوکراین نکربو هیچ فنلند و سوئد داخل اندامتیا ناتو نکردن. یعنی روش اردوغان روش پارتی AKP ل ترکیه در روش کی خراب دابو. یعنی دوار عبوری ترکیه گلک زحمتیات کشین آنها چند ساله که اوجی باندور خستی سر هیز اردوغان یعنی کو نکوه ده نکاره ده هلبجاتنین بیدا سرکوه یعنی رژه آلیگرین اردوغان و پارتیاوی بر کمی بونه بون اجاو تشتین کو سال 2022 دا هاتن هوله یک هرشا روسیا بو اوکراینه
یادنجی کو فنلاند و سوئد نچار بون داخازا اندامتیا ناتو بکن بو اندامتیا ناتو بکن بو اردوغان وکی مزگینیه که مزن بو براستی و کاریه دنا ای سال دا به همو واری و پرسه بکار بینه دواره سیاسی دا و برنگه که کو بتایبت بو خلکی ناوخو لترکیه بدن نشاندن کو هزاوی یا ناونتوی هیا و ترکیه دکاره باندوری بخسر سیاست ناونتوی لی اگر بگرین سر روشی بگشتی کو بتایبت جالی کردان و چه پرسکری که بخوراتی نه یعنی آنیه مرودگار دنا و 4-5 خالده کم بگه یک مسئله و گراندن یا شاندن چالکوان سیاسی اوین کو لترکیه قاچاغن گر بین و گراندن و توشی حبس و زندان و شکنجه ببن و دروشکی خراب دابن او یک جوان خالانه ده سر مسئله فنلاند و سوئد پابند پیمان ناونتویی یعنی هندشتا بلکی سیاستوان وان یان پارتیک تندرا و بخازه جیبی که لی یاسای ناونتویی ریناده بتایبت لبرکو هر دو ولاتی دناوی کتی اروپا دانه و او هر تشتی نکارن به گوری دلین سیاسیان بگوهرن دادگاه بریاری لسر داده و که گولدانجی آماجه به چند کیسان کر دماکو دادگاه بریار دا سروک وزیر و سروک کومارو لسوید شاجه نکاره بریاری بگوهره یعنی هر دشت بگوری یاساید شپش مثلا یا شاندنا چکانه اگر ببینم در سال 2019 وقتی ترکیه هرشی روجاوای کردستانی کرد ولات نیکتی اروپا هربسته که گره که هیجا گرتن دویدمه یعنی پرانیا ولات دناوی کتی اروپا بیتمی بریاردن که چکانه شینم بو ترکیه پرسکری که سرکی یا بابت سرکی جاو بکو او هیرش کردیم بو روجاوای کردستانی هند ناوچین روجاوای کردستانی افرین و دورندن داگیر کرده بو دولتا ترکیه او روش کو 2019 او برگر بخورانی حتی نها جهر بردوامه یعنی نها وقتی کو سیاستوان یا پارتی که فنلاندی یا سوئدی بیجا ام برگر خوب گهرن براستی نچار دبا او گوتنین کو سال 2019 هاتن کرن پرانیا سیاستوان و کساتین دیار ین فنلاند و سوئد ولاتن دنیا اروپی جوی دمی داخوانی دان گوتن دیگل رژیم کی بکی اردوغان دامرو نکاره هاو پیمانیه بکه نکاره هاو کاریه بکه بیوستن ده همواره ده جوان راستن چی وها اجا او راو شربک خویه نها اگر بین وان گوهری نا بکن نچار دبن او گوتنه کو 2019 کرنه بن پی بکن دوار سیاسی داجی او شکسته که بو کسایتیان بگم من وقتی که حکومت اکنوتی سرکار و حکومت دکاره بریارین کو بریدا هاتن داین گوهری نسر بینایان یان جهولی راکه لی بگشتی بریاره کی گرانه سوئد مخابنه و بریار دا فنلاند جنها دو بیر رای دایا ایرو وزیر پارستنه فنلاند لترکیه گله گوتن بگمان به بینکرن هاتنه کرن او پشت کو و گرگاجی او گوتیه کو هند پیش داشون چه بونه
لی برفرهی نگود یکو پیش دا چون شوایه و چاوا به سیاست اردوغان یا ترکیه به هاتیه گوهرتن لی تشتکو فنلاند هرتم لسر داخوه و سیاستوان فنلاندی لسر دبیجن ام ناخذن بتنی بچم ناو ناتو بيست امو سويت بهورا بشن اردوغان و پارتیاوی کس وزیر دربا و یک دو کسی دنجی بحثی بکرنه کو یعنی بلکی بکارن زودتر فنلاندی قبول کن لی فنلاند بخود خازر ری جوی بگیره یعنی او سیاستا کو ترکی هرتم هبوه دبیجه لهو جدا بکه و حکمه بده او نخازر ری بدن بی بابت سی کو گلک گریدای پارتین کردیه سوئد و فنلاندی او دولتانه دیروکه که دریشنه یعنی پارتین کردی کارینه به راحتی لبان ولاتانه بخابتن ریخستنا چکن اندامه وان هبن وکی پارتی وکی یاسایج نبن لی ریا ریخستنی خو کارینه چالاک بند هر تشتک الولات رودابه پارتین کردی کارینه پارتیان چالاکوانان ریخستنا کارینه لفنلاند و سوئدی بکن روژاو بریارا برگرن پیوندیات چکن لیو تشتیکو نها دبه او باندوره کی راستخو لسر هلوستا پارتین فنلاندی و سوئدی دکاره هبه کچاوا دیگل کردان بگشتی و بتابت دیگل پارتیا کریکارین کردستانی و یپکی و پارتین کو نزوکی و ریبازینا هلوستا بگیره پیش روزه دا یعنی دکاره براستی یعنی مثلا نتنه گوتن و تشتن ایرونه لی پیش روز دکاره بو ریخستن و پارتین کردی لوان دوالاتا بلکی زحمت تر به نکارم کی بره چالاکیا بکن و خباته بکن بابتا چارجی کو گلک دیاره و بتابت زیرتر بلکی به سوئدی و گریدای بیتن بشگیریا حکومت روجاوای کردستانیه و کم زانن حکومت برای سوئدی برای ریک ارینی ل حکومت روجاوا دنیری و گلک پیوندی هبونه آلیکاری هاتیه داین گوریت زانم بلکه او کمپین مکی الهول کو مالباتین تروریستین داعشی تیدانه او جالی سوئدی با تیتا فینانسا کرن گلک تشتید نجی هنه ام نزانن حکومت روجاوای کردستانی و سوئدی جی بخار راستی به وکیلی نگوتنه کو او بچبا اوای آلیکاریا روجاوا دکن لی گلک پیوندی هنه و فنلاند شربها یعنی گلک جارنا نونرین روجاوا هاتنا فنلاندی و پیوندی چی بونه لیو دکاره وی روشه بگوهره یعنی لاواز بکه وکی بری نمشه نها اگرم بگشتیج مسئله بنیرن پرسکریک ینکو گل داخازان دامتیا فنلاند و سوئدی د ناتو دا هاتیه پیش وکی من اماجه پیکر بو اردوغان روپلکنو هاتیه وکرن گلک تشتین کو بریدان ندکاری به واضحی بیشه نها به روشه بکارتینه یادنجی ناتو اندامتیا ناتو بو فنلاند و سوئدی گلک گرنگه جبو ناتو ایش گرنگه کو فنلاند و سوئد ببن اندامه بی یعنی او تشتا مثلا برجواندیه هر دو ولاتا دایا برجواندیه ناتو دایا کو او پروسه پیش دا بچه یاسیج بو آماجه پیاد کرن او پارتیا کریکاری کردستان ده لیستا ترور دایا
از کارم بیدیم مخابن او بریار وقتی خو دهات داین بریاره که سیاسی بو حتی نهاجی دوم دکه لی او لدجی دوزا کردی بتابت بدجی پارتیا کارگرین کردستان PKK و پارتیان دنین نزوکی بیه کو لبالاته که وکی فنلندی کو PKK حتی نها کاریه به همو وای سربست کار بکه دو روز بری نها جشن سرخوبونا فنلندی بو فنلند بو 105 سالی هر سال جشنی که مزن تیگرتن سرکومار فنلندی ای سال 1300 میوانی وی هبون جد روزک بهادا گلک خوپیشاندان مشتین کرن و PKK و اندامن وی پارتین گریدای وی اوانجی بشتاری ده مشکی دا کربون لی پولیس فنلندی بفرمی راگی هنده بکو او آلاین کو دستواندانه نچارن بکار نینن و آلاین PKK و YPG و یک دور خستن دنجی ینکو لسر بی ریبازینا رینا دابون کو او آلاین خوب بکار بینن مرو دکاره درفشان هادا هن گلا و گازنیا گازناج کرداج بکه یعنی وقتی که هم دبینن مثلا انداماتی ناتو بو فنلاند و سوئدی تشتكي أساسية تشتكي بنجهينة تشتكي كو أو هر كاري بكن بويكو أو بيجه سياسة كردانجي سياسة بارتين كردي رخصتين كردي شالكوان كردي دكارة برانج أقدم با يعني بيوستي ب پرووکاسیونانیه بيوستي ببینینا تشتين وها بين كرن كو تركيا زيادتر الهمبري فنلند و سويدي هرشه نو يعني قف نو بك از باورم يعني اگر پارتین کردی شالکوان و رخصتین کردی ينكو بشكن جوي مسألة سياستا كي آرامتر بگرن برخوا گرک جوان تشتین کو نها ترکیه دبیجه و دخوازه و نکاره بین روجوی روش بگشتی و هایه مثلا چکاکو تا یک نمت بسیار خدا آماجه بیکر نها در روجوی دایه لی هیچ چه بریارک نهات یاداین کو چک بو ترکیه بين فروتن يعني 2019 شوندا حتى انها او برجار بردوامه لاز سربي باوري ماكو سردانا داويه سردانا ايرو يا وزير پاراستنه فنلندي بو تركيا وهند بسيار نوب خرابينه روشا اردوغان روشا بارتياوي هلبجارتنه تركيا ين مها شاشه پیوندیان ترکیه و اردوغان دیگل روسیا دیگل پوتین ده او نحمویا باندور هیا لسر به پروسه لبرویج از باور ناکم ددم که نیز ده ترکیه بریاری بده یان ارینی بی که اندامتیا فنلاند و سوئدی در ناتو ده پولند یا مجارستان کو اماجه پیکر بری او دمها دوی دا بریاری بده لی ترکیه از باور ناکم بری هل بجارتنین مها ششه کارکی ام بریاری که ارینی بوی پرسیاری بده yani tabii daha fazla Türkiye ne tane Suedi و Finlandiya bu yani de ne direkt le dvenya indirekt ج امریکا جی هند شتاد خواست
باور کم امریکا جی دو پیر گاوه کاوت کو اف 16 کو داد خواست بفروشن ترکیه یا جی هناك اف 16 کو دست ترکیه دنا مدرنیزه بکن بريار قلت كو في اوي يعني صناتو في بريار يعني اريني او كل هشت كو بايدن بخا بريارا هري داوي بدا دوي وارده يعني قابك نرمتر اويت بيامجي يعني اواوي تنين نه داخوازن تركيا نه تنه سويد والنرويج يعني وقتها جوان دولت ناتو يجي هند تشتا دبي طبعا مثلا اف 16 بتشك جي ادبم مثلا سوريا جي تدايه كو مثلا روجافاي كردستان تدايه كو تركيا هر دخست بجايدا جي تيكبي رشايدا جي تيكبي روجافای کردستانه امریکا وان داویا بتندی هم سروک سیایی هم ارکانی حربی وان سروک yani leşkeri güçlü ye parastına evlekari körbi bibin vezareta derve hamiya du hevdu daxwanidan gotum ku em evnakin yani ام تندیل دژبن کون تکبن روجاوای کردستانی مثلا اف 16 جی بلکی باوای کی کو ترکیه و نکبنه ام دبی وارده کارن گاوکی نرمتر بابجم بربه کو ام و امبارگو سر و راکن پاراوی جی بلکی پچکته داره و پچک جی مثلا ناتو سوئد و فنلاندیا جی بله ما به مثلا پچک دریش کر مثلا ما یا سرکه و براسی یا ایرو ناجی ام تشتين كو نها اردوغان و بين حكومتاوي نها سويد و فنلنديا دخوازه برانيجي جبور رايا گشتي كو ام دبن بهل بجارتنا واگيري دايا دخوازه بيجت دي كارم بكم كارم او بكم بوان بدم كرن و ايماجي بدا اواخه طبيعي البجارتين تركي ستارت عولي ده مهبري دماكو سروكين بارتين مخالفته يه شش بارتيا كو جرا انا دوين ماساج شش كسي يا جي بيجن ماساج ششلن به هفدو ديتني وان ستارتا هري او دا سبيكر او طبي جارا عولي 28 سبات بو دركتن هم بر ملته و 24 نيسان هن بريارا گرتن چند komisyonan دانين جوان komisyona یک جي آماده کرنا گوهرتنین دستوره بو دستورا گشتی یا ترکیه دوی واری ده روش بره بو باورد کم 28 ماه چوی بو اوه که رشنویسه که در خصم کو او چه گوهرتن دخوازن کو وان 4 خالان دا گوهرتن خواستنه وان گوهرتنا مثلا دموکراسی مثلا کو ویژن نهال ترکیه سروکوماری کو بوی سیستمت اداره کردن را کردناویه ویژن سروکی جمهوریت کو و پرانی لسر پارلمانتوی و لسر قانون گرفتنه و تسیراوی و تنبه و هناك ما فين آزادیا شخصی و یا فکری تدابله مثلا پرسا کردی ده تشتک بر بچافت نبود دوی واری ده بخوازم جکک بیلدان بپرسم تا وی تاسلاخ شانسه تا چه بو که وها بچک نزیک به تاخیب بکی
تو چوا دبینی چوا دنرخینی دنگی تا گرتیه باورت کم ببورن لتشتكي دقاريا من مالبر داخس بخاري زحمت بكو از ببینم روما قصوري نانيرا براسي جه روزنامه مخوندیه يعني ده روزنامه دا جه او 84 ماده چنه زیاده اوکتنه روزنامه خوندیه و تلفزیونی من هناك تماشا كر او زیادتر حاضری خو پشتی هلبجارتر به ترکیه چوا اداره بکن لسر وان خارا او کرنه جو از نه بهیوی مکو یعنی جوی ماسه شش قولی جوی اتفاقا ده سروکاتیا پارتیا کماری جهپه تشتکی یعنی صد خیره بنافکری جبو مافو آزادیا کردان درکره احتمالا هری باش اوه کو yani nav krabada heri baş de mafo azadiyim demokratik ya yem dişti de yani belki em kurt rahat bikin yani yana ev masaj xo aliyen ve masayı yani ne de vare benaf kirina milleti Kürt ne de vare mafin bengehîn wekî ziman, kültür, azadiya wan wekî ku Kurd bikaribin bê bi qanûnî yani nuha partiyên binavê Kurdistanê hene lê ew partî tên girtin yani partiyên Kurdistanî bi qanûnî bin evana mafên bingehîn yê li gora peymanên navneteweyî ne mesela di rapora Wezareta Xarijiya Swêdê de ew peymanên navneteweyî ku Türkiye alîkî ve imza kiriye lê şerh daniye hemû alaka wan şerha bi pirsa Kurda ve girêdayiye yani mesela peymana mafên kültürî û siyasî ya insana a yekîtiye neteweyên yekbûyî konvansiyona mafên kültürî û siyasî konvansiyona mafên şexsî û siyasî konvansiyona li dijî şiddeta li heber jina konvansiyona Konseya Avrupa a ku rêveberiya herêmî ew bin yani otonom bin yani wekî belediya Stockholmê çawa tê îdare kirin belediya Diyarbekir jî wisa bê îdare kirin yani serbixwebûna wanê aborî hebe dewlet alîkarî bike ew bixwe bikaribin vergî ew bikin bistînin ew bixwe bikaribin perwerde birêve bibin perwerde zimanê perwerde naverewka perwerde evan tiştana ji xwe tune ne li bir jî yani dîsa em tên li aynî meselê asê dibin iradeyekî müşterek ya Kurda li Türkiye tüneye li Kurdistana Bakur tüneye HDP yani bi xwe dibêjin ne hewce em li wan neheqî bikin ya jî navekî din li wan bikin ew dibêjin ku em partiyekî etable ya Türkiye'yê ne partiyekî tenê ji bo maf û azadiyê Kurdan in ew bi xwe wisa dibêjin partiyên din ku legal hene qeweta wan diyar e û nav wan da jî tifaqekî rûniştî tifaqekî stratejîk tifaqekî daîmî hîn çê nebûye hevkarî heye nabera hin partiya da tevger û pak û Partiya Sosyalîst a Kurdistanê PSK de lê evana têr nakin yani hin tişta ji bo ku em bikaribin bi siyaseta Tirkiye ve bidin qebûl kirin divê îradeyekî müşterek ya millî
ya siyasi divê hebe tune ye wê demê ew çi dikin ew yani xalê wanê esasî çi be wan tişta çi ew kirine kîjan xala mesela adaletê ew kirine de mesela ji hev veqetandina organên icraî o organên yasa tayinkirin tespitkirinê yani bana bingehên demokrasiyê ne demokrasiya temsilî demokrasiya yani bi piraniya welatên Xerbî loma ez zêde ji wan partiya ji derveyê ku hin maf û azadiyên demokratîk yên siyasî yên însanî bi giştî ne alaka wî bi Kurdan hebe ji wî zêdetir bi hêviyekî taybet ji wan partiya nakim li ber barê giran ji bo ku de hilbijartina serokkomariyê de yani Erdoğan dixwaze padîşahî û xelîfetiya ku xelîfetiya İslamî jî bike yani bi rastî ji bo ku li Tirkiye pêşî li bi vê pêçûnê bikaribe bêgirtin bêguman yani 100,000 ray jî rolekî pir mezin dirêjin partiyên me yên ku qeweta wan kême divê hin tişta baş bifikirin yani hin kesên ku bi qewetin îro dikarin hin mafa xwedegiravî deynin pêşiya me lê gelek tiştên din ji destê me bistînin firehbûna demokrasî de berjevendiya milletê Kurd heye tabii ev münakaşayekî fireh e yani ciyê ku mafê Kurdan nehatibe ew kirin meriv behsa demokrasiyê kare bike yan na loma min got ew mesele ehwenî şer e yani nav xiraba da xirabê herî kêm ya jî nav xiraba da ê ku meriv ew bike bi wî awayî divê li van mesela meriv binêre bi qenaeta min daxwaza ku Kurd serbest û qanûnî bi navê Kurd û Kurdistan bêyî ku lêkolîn ser wan çêbe avakirina partiyên Kurdistanî ku îrada milletê Kurd bi azadî ne bi illegal derkeve pêş xalekî herî bingehîne ji xala bi zimanê zikmakî perwerde jî muhîmtir e bi qenaeta min ji bo wê çaxê Kurd ew ê bikaribin îrada xwe ya azad hem ji bo mafê ziman hem ji bo maf û azadiyên millî ji xwe îdarekirinê bigire heta dewletekî serbixwe bikaribin program bikin û bixebitin ev hilbijartin sedî sed li ser bingeha hebûn û tunebûna vîzyon û felsefeya otokrasiya Erdoğan ev ê çêbe û tercih jî çûyîn ya jî mayîna Erdoğan ev ê tifaq çêbin em bixwazin nexwazin ew ê qeweta me têr neke ku ji vîya zêdetir tiştekî têxin rojeva siyaseta Tirkiye lê bêguman heta ku ji destê me bê em ê di xebata xwe ya rojane da divê dev ji stratejiyê xwe û xebatên ku bi vê stratejiyê ve lehevkirîne dev ji wan em ê bernedin ama
mesela ez nedwe qanaatê da me ku Erdoğan sibê bê bêje ku ez carekî din ew berê gotibû açılım yani berê işte PKK ra rûniştibû hin tişta çêkiribû bê beyanekî wisa bide hema Kurd bêjin ku yani eviya baştir e yani felsefa wana siyasi vizyona wan devletekî nîcatperest ya li ser bingehê İslamiye her tiştekî alternatîfa wan alternatîfekî hin insaniye yani ez ji wî vedetir yani hêvî û daxwazekî falan nakim em ê yani Kurd jî siyaseta Kurda jî ew bikarbe nefesekî rehettir bigire bi seda însan ew ê neyên hepiskirin bi seda hezara însan belediyeyên ku Kurd dikin destê xwe ew ê ji destê wan neyê girtin Kurd bikaribin ku bêjin peymanên navneteweyî ve îmza kiriye lê we di parlamenteyê da ratîfîse tasdîq nekiriye ya jî ê ku we tasdîq kiriye jî we şerh daniye ji bo ku Kurd karin hin mafê xwe bin rêya wan peymanên navneteweyî konvensyonên navneteweyî bistînin ew ê evana gavên bi qenaata min ne biçûkin ev guherandin tenê mesela sîstema rêveberiya Türkiye'ye tu tiştekî ji bo Kurda li wê derê tuneye û tu hêviyekî min jî ku ji wê yani îttifaqa şeşqolî ji bo Kurda maf û azadî derkeve jî hêviya min jî tuneye ji xwe yani ew jî ne garant yani bijin garantiya van ew mafên ku niha dixwazin guhertina qanûna esasî ta çêkin ku civat nefesek bigire garantiya wî jî tune sibê roj dema hatin ser îqtidarê dikarin dîsa rewşa ewlekariyê ew bikin derxin pêş bêjin rewşeka awarte heye qanûnên awarte îdare bikin lê di dema qanûna esasî de hin guhertin çê dibe ya min hîn bêtir evek yani bêjin meriv di sîstemê de evek vedike tabi qanûn jî karin bê guhertin lê mesela taybetî ew xala çilû didiya ya ku li ser zimanê li Tirkiyeyê xeynî Tirkî bi tu zimanê perwerde çê nabe ya jî bibêjin hîndekarî nikare bibe ew xal bahata guhertin ku di bernama gelek wan şeş partiya da jî hebû yani dixwestin di wî warî de hinek gav babêjin ne hemû lê dema ku ji wan yekû jî hat pirsîn got me li hev nekiriye sibê jî karin în bêtir li hev nekin belê belê yani lomam go yani ew heştê û çar maddeyê ku ew kirine yani mesele tenê sîstemê yani ne meseleyekî dine ne meseleyê yani maf û azadiyên ji bo işte neteweyê din ji bo yani dîn û baweriyên din yani li ser wan ji xwe tiştekî û lihevkirinekî wan jî ez ne duê qenaetê dame ku ew bi xwe jî bikaribin yani dîtinê wanê cuda çi bin Alî Babacan niha yani qeweta wî sedî sê sedî çar e niha Alî Babacan dibêje ku ev ya mafekî yani tabiî ye xwezayî ye ku yani herkes bi zimanê xwe perwerde bibîne ê baş e ew kê da jî yani gelo pêşniyar kirine pêşniyar nekirine jî em nizanin lê yani em nizanin wan civîna da ev ya anîne rojevê yan na loma dibêjim yani yani pêkhatina ew şeşqolî û koka wanê îdeolojîk û fikrî û vizyoner yani astengekî mezin e ku bi navê şeşqolî ittifaqa şeşqolî ji bo Kurda maf û azadiyekî derkeve
يعني ليه راسية دفعن ببينن يعني و تاكتيكين خواه پیوندین خواه استراتژیا خواه ده مثلا هالبجارتنی داجي لقورا بي راستية او بكن يعني تو جي اكيكو قد امكانا هن مافات تنبت تو هيلي بكي تو اختيار شكستي ببي يعني سياستا كرد دبي يعني بخوص سر بخوا دبي تاكتيك و آرمانجي خو سلوغاني خو قاف بقاف دخوازه بگیجه کیجان مرحله دبي تثبيت بك نكو كوري خلقي دارن او لغورا خو يعني جبو وان خالين جرينج چنه او تثبيت كن ودورا امهارن غازن دا بكن بيجن وچما لسرمت تشتكي نگوتيه لو ما دبيجم يعني يعني تو هذه من اوكي شاشقولي دوي وارداتونه اما تشتين دندا از دوی قناعتی دامه يعني دستراتاریک جدر و يعني نتوه پرست ترک و اسلامیست ترک او ككيه يعني دسكت تكيه از المسألة باري وصاد النيرة بله tabii Türkiye gelek işte acayip çedbin İro de avada muhand seroki vakfeke keçafoya 6 sali daya meleki pe daya zevcandın İro Rojava Türkiye prani ev bu yani Türkiye mesela dağıt münakaşa kirin o var hasıl yani مرد دما کل روجلاتا ناوین دنیاره و سالین هفته ده فکره سالین هفته براستی یعنی لگلک ولاتان یعنی بین مصر وک ایران وک لترکیه جیانا سوسیال یا انسانا لکردستان ایرو پر باشتر بو یعنی ببین او مافو آزادیین شخصی ین کو روزانه مرو yani yani ali siyasi tabi yani ben lgor lgor pelate guartın u dağıt guartın le bejim vak jiyana sosyal ya insana pır peştir bu yani be ava İran'e dest bekir dura Türkiye و مصر ورحصل حمو دنيا عربة وهرم تماما بربوية واقعشو اب حديثا ايرو طب الحمي تشتكو بيا يا هري كو مربو نكاره باور بك يعني كتشتكي واكاره ببا يعني لبيه بله بله کک ولات نظام Türkiye و siyaseta Türkiye نزدیک و تعقیب که و شانست هست تونه ولی مخابنم خودی ولاتا که نکو هاتیه داگیر کرن 4 هلاوه 4 ولات بله 4 ولات کردن داگیر که ام جن چاریش بهم ام نچارن ببینن چه به الوان ولات بله دوان گوارتنه و مناقشین و تین گویتجی حیات جه هنه آن بیجن چه فکری براستی هزرامن یا سرکی دبو هالبجارتنین مهانششه اما کو کرد تبلی اپوزیسیون ابن این اپوزیسیون کو دستالات اردوغان لهو لیراکه به هزرامن برجواندیا کرده دبی دایا نها گرم جه اردوغان بنیرن جه سال 2003 حیا ایرو او دستالاتی دایا برای سروک وزیر بو حتی 2014 جه 2014 شونده جه بویا سروک کمار یعنی دستالات سیاسی یا ترکیه دناو 20 سال بهوری دا که میازیده ده من دست اردوغان و پارتیا و کسی نزوکی ببویا
یعنی اگه مرو جمع 20 ساله بنیره روشا کرده چاوا بویا او دما پروسه آشتی 1-2 سال روشا کی باش بولی بکدن براستی کرد هر تم در روشا کی خراب دابونه دبن دسالات اردوغان دا بیگو من برای اردوغان جربه ها بو منو نکاره بیجه کو دسالات باش ترکیه هبونه لی ابی امتحان خدایه امتحان ویا وکو نکاریه به تو اوایی مافین کردان بپارێزە دەرفەتێکی چێکە و نەتەوەکی وەکی کورد و زێدەی 25 میلیۆن کەسان لە باکووری کوردستانی و د مەترۆپۆلێن تورکیە داهەنە ببن خودیە مافێن بنگەهین مافێن زمان چاند هەتا ئەگەر مافێن سیاسیش نەبن یعنی کورد لە باکوور لە تورکیە لەبەر ڕێک و زمانی خدا خوێن لە شەقەماتێن کوشتن گروپێن ڕاسیستی ماڵێن کوردان دشاوتینن کەسێک جوان ناپرسە دەسەڵاتە ئەردوغان هێرشی باشووری کوردستانê dike هێرشی ڕۆژاوای کوردستانê dike ئەم دەبینن د مەسەلا ناتۆێ دا یان دەمەتیا فینلاندێ و سوێدێ پرسا کورد پرسا سەرەکیە یعنی ئەو هەر واری دەتخوازە ڕێیەکی پەیداکە و لە هەمبەری کوردان ڕاوەستە جەلبەربێش ئەس دبینم دەسەڵاتە ئەردوغان یا 20 ساڵی ئەگە ji holê bêrakirin rûpeleke nû vedbe rast mirov ji nihar nikare bêje ku ew rûpel vê di berjewendiya Kurda da be bi hemû awayî ve lê rêyekî vedike bû guherînan rêyekî vedike bû çareseriyê ez bawer dijim ew şeş partiyên ku niha bi hewra hevkariyê dikin dixwazin bibin grûpekî bihêz li hemberî desthelata Erdogan yan bû wê ku desthelatê bi destê xwe bigirin ew neçarin Kurda berçav bigirin dema ku negirin piştî hilbijartinê ew qas bihêz nînin wekî Erdogan wekî ku jimareya parlamentarî wî ew qas zêde be ku hemû biryara bikare bi serê xwe derbas ke yani neçarin piştî hilbijartinê jî digelek waran da digel partiyên Kurdan li hew bikin hindek biryaran bi wî awayî ber bi pêş de bibin bi hizra min ew şeş partî ku hene Kurd jî bila ji rêyekê bigerin ku bikarin gelwan hevkariyekê çêkin yani Kurd bibin stûna heftê dibê xebatê de lê vekîkekê wîldan jî amaje bikir mixabin partiyê me gelek zêde ne û hevkariya di nav partiya da jî lawaz e yani di rewşeke wiha da ku hilbijartinê nîv sal maye divên Kurd bira nêzî me nebin em Kurdara rûnenên em bi wara xwanê nekin lê bira dengê xwe bidin me em dengê we dixwazin lê em we naxwazin bele ez bawer dikim nava şeş partiya da du jiwan zêdetir ku bêjim Kurdara bize ew dibin wê demê em ê dengê nijadperestê Tirka em ê wenda bikin yani mesela Kurdî de hişkin û ewin û bele bawer dikim du jiwan şeş partiya zêdetir rasîst û faşîstin li hemberî Kurda ca ew bêguman astengiya çê dike lê mebesta min ew nebû ku yani ew hevkariyekî wiha bihêz çê belê ew stûna heftê be yani li hemberî Erdogan besta min ew yani desthelata Erdogan nemîne derfeteke nû wê bû Kurda çêbe ku hin ji ew mafên ku zêdeyî 100 salan e li ser bi hezaran şehîd dane xebatek hatiye kirin bike armancê xwe kek min em terane em derbasî ew ê bibin derbasî mijara xwe ya sêyem ku Rojhilatê Kurdistanê ji ma îlonê vir ve
نتنی روجلات کردن نه سران سر ایرانی خلق لکچای و دکانداری دکانه خود گرن خواندوان ناچ مکتبا و خوب پیشندان هر روز دوم دکن لی يعني نها رژیم جی کتیه مناقشه جدا و نزانه بچاوای تفگره حالی که داد بیجنه و ایشاد دوریه یعنی یکو تیجینا امینی کشتن ما وانا را کریه دالی دنه درجی و دست به ایداما کرن یکی جارا عولی باور کبیرو بود دو بود یکی کو دو خود پیشندانه دا بشتار بو اعدام کردن و در حقیقت کسی داشتی جزای اعدام دانه نها روش شوایه بکیجالی و دچه پیش بینی چنه مخواست یعنی جبه کتیج روجلات کردستانه و نزدیک به هم چاپمنی ایرانه و هم جیا کرده شوپینی مگوام جدویت هنک آگاهداریان بگیرن. بله گلک سپاس براستی شورش جینا یا شورش جنجیان آزادی شانازیه که مزنه بو نتوا کرد لروشلات کردستانی و شورشی که به شهیدبونا جینا امینی دست بکر بو جارا یکی کردستان خستیا روژه و همو ایرانی یعنی دیگلک واردا آلین ایرانی جی یعنی که حتی نها تجاران ببیرنگی کرد نخستن روژه و خو نچارمانه که کردستانی وکی نمونه نشان بدن یعنی هیوی و داخوازوان اوه که بشندنین ایرانی جی وکی کردستان رابن سرپیا و لهمبری رژیم اسلامی تروریستی ایرانی رابستن دسر به شورشی گلک تشت هر روش دمدیا ده درباز دبن بلکه از اوان دوباره نکم لی چون وقتی مجبور که گلک زیده نبن لی تشتی که حتی نها رودانه رژیم ایرانی به همو آوای خواستیه به شورشی تیک بده یعنی او داخازن خلقی چون دوی شورشی دا هیچ اپوزیسیونه که به هیز یا سیاسی تنایه پارتیان کردی جی پشگیریه دکن و دناو دانه لی بفرمی لبر روشا هایی یکو ناخازن کو رژیم ایرانی لبر بشداربونا پارتیان کردی به هزا پیشمرگه و چکداری و قطع آمین کمکوجین گلکی مزن لروشلات کردستانی بکن یعنی برنگه که او شورش دست گل دا یعنی گل گنجن کرده خوندوان جنین کرد و جنین ایرانی ایرو پیشنگی ها به شورشه دیگر حیانها نزی 500 کسان هاتنا شهید کرن مخابن رحوان شاد با سریخو بربجنوان دتابینن جوان زیده 6 کسا یعنی 8 بن 8 سالی دانه یعنی حتی زاروکین 10 سالی جی دناوان دهانه کو دماکو پاسدارین ایرانی هیزن چکدارین ایرانی تینا سر جاده هم بو نهشتنا خوب پیشاندانا یعنی به همو آوایی به جکان به
لیدانی بکارانینا چکین گران به همه آوایی لهمبری خوب پیشاندانان راوستانه زیده 18,000 کسا ده حبسا دانه 5 جوان به فرمی کو هاتیه دیار کرن 5 جوان حکم خاندن حکم لسید دردانه لسروان هاتیه داین ایروج مخابن یک جوان لسید داره هات داینو بیای شهید بود حکومت ایرانی تنی لنا ولادا لهمبری شورش و لهمبری کرده رانا بستایا دناو 83 روزه بهوری دا آلیگم سجارا هرشی ناوندین پارتین کردی ل باشور کردستان کریه به درون و بفوزیان زیده 20 کسان شهید بونه هنجوان پیشمرگه بون هنجی خلق سیویل یعنی موشکو درون وان لناوچه سیویل جدیده به صدان به هزاران کس ایرو بیمال مانه آواره بونه باشور کردستانه حکومت ایرانی هر وها بوی پرسکیره که مازن بو اروپا جی یعنی ایرو بشک زیده جاو چکین کو لهمبری اوکراینه تین بکارانین روسیا جی ایران کرینه به تایبت درونین وان گلک دست روسیا دهنه و ولاتن اروپی جی هدی هشیار بونه دبینن کو ایران زخته که هر شيء که مازنه لسر اولهیه اروپا جی وکی دنجی یعنی ایران و هزاوی به تایبت سپاه پاسداران یعنی همو شرک همو پرسکریک هر پرسکریک هر شرک لروشلات نوراست هبا عراق بگیره سوریه لبنان یمن فلسطین یعنی گلک دبره لوی داری هنه و بونا پرسکریک که مازن یک جه بابتان جی کو در روژه بیدایا مثلا کرمانچی بیجم کین اتمی پیمان اتمی یا کو دیگر ایرانی وقتی خود شکر بون و حکومت آمریکا جی درکت دیسا بردوام بون کو وی پیمانه سر جنوب چکن دیگر ایرانی لی وها خویاد که کو او وی سر نکوه او پیمان و او جی با اوه که همبری ایرانیه از وها دبینم یعنی شورش جنجیان آزادی دقاد ها نبنا تویدا گلک باشی دنگ دایا لحمو ولاتا کیمیا زیده کسایتین سیاسی کسایتین دیار دستک دانه بوه شورشه چونه وکی شورشه که بو بدستان آنینا مافی یکسانی وکویه مافی جنان یعنی تشتین کو بو بتابت لولاتین اوروپا و امریکا و استرالیا کانادا وانه مافین بنجهینن یعنی بوان تشتکه کو یعنی حوجنینت بو یک داخازا مافی خوی بنجهین بکت و بچکو بکشتنی به لسیداردانه به اشکنجه به حبس و زندانه لهم بر راوستی یعنی برویجی او دستکه کی باش هاتیه ورگتن لهج رياليزه نبويا يعني او بريارين کو یکتی اروپا لهم بر ایران دانا بريارين گلکی باش بونه لی تیرناکن پیوسته بريارين گلکی زیرتر و گرانتر لهم بر ایران بین داین بتایبت لبر پرس گریک یا پرسا اوکراین جی از باورم ولاتن یکتی اروپا و نچار بن یعنی زیرتر لسر و پرسیرا وستن زیرتر امبارگوین آبوری یعنی سیاسی لهبر ایرانی دانین
یک جدا خازن کو گلک جارا ما دخو پیشاندان و ده هاو پیوینا دیگل آلین فنلاندی و نوتای وکریه مثلا وکیه یا سپاه پاسداران یا ایرانی کو پیوسته و بیتا بخناو لیستا تروری دا چون براستی او راستا خو لروشلاتا نوراستو لگل گورن جهانی کارن تروریستی دیگن بالیوزین خو سفیر خو ل ایرانی بکشینن یان بالیوزین ایرانی دیپلمات مان ل ولات خو درکن زیرتر پشتیریه بدن بو و شورشه از بارم یعنی ل کیمیا زیده و بر به پیش دشه او شورشه جی گدناو دیروگا 43 سالی yani نزدیک 44 سالین دسترات رژیم اسلامی ایرانی جرا یکی کو اوقاس دور کشا یعنی نزدیک 3 ماهانه او شورشه لسلپیا گل لباجاران باجاری بچوکو این مثلا لکولانان هر روز ماشین مثلا چه دبن گل ریسکا جانا خوش دست بده به شهید کردنجی لیدی سال هم بر بی رژیم دخازارا واسطه حتی داویه لبرویج یعنی از گل گشبینم در فتح کنو چه بویه او بابتا کو جنابتا باسکریا کو او پلیس اخلاقی یان گشت ارشاد کو ایرانی جرات بیشن کو جهول هات برا کردن براسی تنی پروپاگاندا یک بو هات کردن تشتای بریاری کی بو نه هات یداین او تنی یک نفر کی کو داسته کی بلندای جی ایرانیوی او گوتن آنی بو زمان لی وکی بریاری کی کو هات بداین هش چه نبویه لی به زرامن اگر او بریار جی بداین تشتكي ناقو هريني او خلكي كونها ل خوبشاندان عندكن بشتاري شورشي دكن او صدا كسين كو هاتنا شهيد كرن يعني او تاني بو وين ابوكو بوليس اخلاقي هبا يا نبا يعني براستي داخازا جالي كرد و جالي انتنين ايراني تقدانا رجيم اسلامية ايرانية او سروکی دوزگرا ایران او محمد جعفر مرتضایی بله و آخفتنی کرد بله راسته لما بس منو یعنی بریاره که بها اگه بید داینجی تشتکی ناگوهره یعنی او شورشه و بعد دوام با واز گلک بهوی مکو حتی داویه بچه لبر در فتحی من هبا چون در فنلاندی و پیوندی دیکم تشتکی باس بکم که دروج بری نها رودا پیش جامعه بکره و جشن سر بخوبونا فنلاندی که هر سال دیپلوماتین همو بلاتان سفیر ما بالیوز مانتین بان کرن بو جشنه ای سال نونرین ایرانی یا روسیا یا بلاروسی نهاتن بانکش کرد یعنی ما بخوجی گلک براسی لسر به کار کرد پیوندی باشی بون لیو بریاره کی گلک بچی بوله بو جهت الخوشی بو گله مال فنلاند بله گلک سپاس لی پرسک الور بکم یعنی نها تمام در وادا پشکیریه که خرد یا کردستانیان و یا خلق ایران هیا ناونتوی دا جی سمپاتیا گلک مزن هیا لیجبو کو او پیلا سری هلدان گش ببه و کورتر ببه فراتر ببه دور درج ریخستن دوگره هبه ریخستنه که کو آن هن ریخستنین کو به هوا گریدایی هبه یعنی نها دبیجن یعنی آلیگرین شاه دبیجن مثلا من تحریما کردستانی و دبیجن آلیگرین او چجوان را دبیجن او چار
سه پارتین کردا کوانا باور که موجی جماره وان کد دیا کوملا و بله ناوند هفکاری بله ناوند هفکاری یاوانه لی چقاس تأثیر هی یعنی بین خینیوی و هاد ناو ملت ریخستنک چه بیه سویل کو ویژن و آگری شورش این بلندتر بکن و گرتر بکن و ببن سری بله از باور دکم یعنی دناو گل بخودا هیدی او خوب رخصتن دکن پیوندی چه دبن دناو واندا لباجاران گلک کار هاتنه کرن لی بتابت لکردستانی باندورا پارتین کردی براستی گلک بهیزه یعنی نه دما کو نوانده هفکاری کو ایروج پارتیا دموکراتا کردستان ایرانی و کوملا شورشگر بکته دما کو او بریاره که دادن داخازی جی گل دکن او بریار گلک باشی تی جی کرن دم بهوری دا گلک جاران بتایبت پشتی موشک بارانه پشتی کو ایرانی هیرشی نواندین پارتیان رو شالات کرد لباشور دما کو راگ هاندن کو پیوسته چه بیجن اعتصاب یان وش بيبا كردينها نهاد بيرامن کو بیت کرن خلق همون لمالی خومان یعنی کس نهاد بازار هاتن گرتن رنگی کی گله کی باش گل برسوا و داخازه دا بازارن روشالات کردستانی دی گلک بازاران او تشت گلک بباشی جی دبا بری چند روزا او داخاز دیسا جهاد کرن بجارين هن آلين إيراني جي توليفي بون و لهن باجارين دربي كردستاني جي توليفي داخازي بون يعني خلق مالي خوما نشون بازاران ده آليتن جوهرين دناو ولاد داجي شي بونا يعني انها بتايبت جلك جنين كردو إيراني إيدي لهمبري أو بريارين بكار أنينا حجاب راد بستن إيدي بفكري ناباجر ديجارين بيبكو دسمال يعني حجاب لسريبان با يعني از باوردگم گوهرین مزن چه دبن هیدی اللي گلک به باش حتنها به پیش دچویا اللي مثلا اوک اپوزیسیون کی بهز تونیا کو بریابریا به شورشه انت است همو ایران دا بکن اوجی گوتنا کی راستا اللي از باورتکم بو جارایی کی دناوان 43-44 سال بهوری دا دیالوگ چه بویا دناو کردانو نتبین دا یعنی دیالوگی که بهز ما بستم دیالوگ هرتم هبویا یعنی دیالوگی که بهز کو خلقین آسایی خلقین نورمال لباجاران ریزه لبریارن یان آلین سیاسی یان گلی کرد بگشتی بگیرن بله گلک سپاس کلفیلدان دوی واردت تشتویجی چه واد بینی؟ اینا براستی یعنی که ولات پر به دتای او کر و یعنی جانا از تو وقتی هم خبر دادن کان نزیمه یا شروع کی يعني جو مثلا گاهی کانکا يعني مثلا چیه مثلا اراده یکی مشترک از ویدارم تابع پر که خوشم هر دواری پارتی دموکراتیک کردستان ایرانه و هر دواری کومنه گیشتن ابودو و کومنه و پارتی دموکراتیک کردستان ایران نوها ناف افکاری دانه از ویدارم پاکجی
د سروکاتیا رزدار حسین باشناوی مجبور کرد یزدان پناه یزدان او جی بکبن ناو او که لی وکی کو کک ولاتی گوت یعنی ام کرد تری گوهراندرا او که ناکن گوهراندرا تبایی ایرانی ناکن problem یک جور اوه لی اگر ام هفکاریه کی او خواته کی خورتر بکن احتمالک مزنه تنیج بو کردستان پشکریه کی ناونتوی یا خورتر ام بگرن yani beriya ku ez jibî bikim kek welat anî ziman got Finlandiya gazî sê separatên ew nekir ji bo 105 saliya serxebûna xwe li Swêdê wan roja ew nabe lê Nobel xerata Nobel sibê navdû be wê çêbe xerata Nobel wekî ew ka Swêdê ye yani Veja komitan Nobel biryar girtiye. Tabii komitan Nobel jibo Swêdê biryar girtiye. Yani divê meriv evan tişa bizanime. Komitan Nobel biryar girtiye Rusya, Belarus û İranê gazî nake. Çîn jî heye ez barim têde. Ne xelet bim. Lê her şeyê pêşî sedî sed ji şahiya Nobelê dehê me da ku salona Şîn ya belediya Stockholm'da da ev çeve ev natine davet kirin û her wa serokê partiya Demokratên Swêdê Sverige Demokrater ew partiya Nijadperest jî natiye ew kirin û münaqeşeyekî gelek mezin e jî wa berê jî nedavet gazî kirin davet kirin lê îsal mesele çi ye îsal ew bingeha hikûmetê ne yani tamam ne vezirin ne evkin ve bingeha hükümetine eko hükümet yani ev gotin Türkiye falan bağata gotin mesela gerek nibiskarın runakbirin Swêdê yani navanda liberal yani ne tane sosyal demokrat liberalin ku ji partiya ku ne razine ev xwe jî dibêjin yani wek ev Jim Åkesson serokê partiya Nijadperest ew her şeyê din wekî kûçikê xwe ew destê wî daye hefsera wan destê wî daye Komitan Nobelê Wexfa Nobelê gazî nûnerên wê partiyê jî nekir ev ya jî yani evan tiştana tiştên wekî biçûk xuya dikin lê ev îrade ne loma hêviya min ew e ku yani xebat û hevgirtina hêzên taybetî Kurdistana Rojhilat xurtir be û tiştekî eger seranserê Îranê de çê nebe jî eger xebata me berxwedana me tifaka me û armanca me tiştek ku em din berxwe zêdetir be îmkanên ku bi piştgiriyekî navneteweyî çima li Kurdistana Başûr nîv federal tiştekî çêbû çima li wir çê nebe mesela ya gabekî berbûyî alî be neyê kirin ez hêviyên xwe dihêlim bi pêşketinin ber wê îstîqametê da ku ew ka me xurtir be tifaka me xurtir be li ku derê tifaka me û birêxistinbûna me xurtir be li wê derê hêviyên me jî û bi destxistina maf û azadiyên me jî ew ê nêzîktir be gelek spas em dervasî mijara xwe ya dawî dibin em her tim di bernameyê xwe de pirsên siyasî yê giran sohbet kin me vê carê me careyeke me di bernameyek bide me behsa spîporê bikin kêkine me ruxsat hebe tenê tiştekî bêjin berî ku tu biçî mesela sporê keremke bi rastî tiştek ku bû min ne tenê bû min bi giştî jî balkêş e Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê gelek bi kêmî basê şoreşa rojhilatê kirin ja daxwaza min ji çalakwan û rojnamewanê Kurd ew e ku zêretir behsê wê bikin çün ez bi xwe li ser vê baweriyê me eger hikûmeta Îranê rejîma ku bandora wê li ser hemû rojhilatan nawerast heye eger ji holê bê rakirin Kurdên beşendinê Kurdistanê jî
و فیده و خیرش به روشی ببینن. یا راستی الکودرا کردستان دما تشتک دبه دلی مرو وکا یا کو پرچه مرو لی دجی قان دیوی کیفا مرو ته مرو دلخوشت به نظام او رسمن او دیمنن کو لاوروپا دما رفراندوما کردستان چه بو دبیرا مدایه ده 1900 و دما کل ایران شاه داکت و تدی کرد درکتن دورا لهمبر خمینی شر کرن دوی دمه ده يعني قال لك كسين كردستان تركيا كو على قوام سياسته تنبون درباسي ويالي بون كو اليكاريا براي خو بكن خيني سمباتي او دما كو درفت شي بيا خصنا بخجي في ليجي تيدا بن وبشكري بكن براستي يا ايران سوربريزا قالك مازم بو كسنال بنده بو دمكي اوده نهاب چک یعنی هر شخص ام باون ام حمو تركي ديفيجن تديرين يعني ام واب بترسم جي لهري شعب ما دكانكو كو الودري كاره رونايك جبو كردستان تشيب يعني هم جبو روجلات كردستان او شوقه خو بدا پرچندنه كردستان جي و تجاری قدره هر چهار پرچه کردستانی وک و دمی به هوانات یگریدان خواسکال که لکه روسیا و ایران ترکیه جی بونا یه سیا کو ایرو چواد دنیا حمیل هم بروان هلوست دگره و اود که ل هر الدقه گرانت جو دنیا را نخوازن ترکیه جی دین که لکه وان يعني دو جينار مازن ينكو او مشغولن تركيا جنبه يسيا تركيا جويا فايده دبينا و دبي بدا جي براسي او دبينا يعني تشتي جي فايده دبينا يعني تشتي كو دخوازه بك دزانكو نورمال دمك نورمال دان كاربو بك لي انا دكا يعني جيراجي دمينا حتى دركي لتركي قوتنا که دبجا کلی جاره که قباض ده جاره ددیا قباض ده لجاره سیا نکره قباض ده يعني تركيا جاره که جاره بینه در جاره بینه جاره سیا و جاره نمینه بله ام هاتن مجاره خویا داوی وقت مگوت امی بحثا فوتبال بکن از دما کو یک جارنا از دفکرم از يعني من بحوالي خراجي بار وكريم قوتيه هجر كوتا بجن كردايتي تا اواتيا جياناتيا اندكاريتي يجي مرة بيوك اوك يعني بيوك مسلقة كي من اواخو هنداك الشابو انا ذكرت مخونه ديت بله من مش قلت لك تدخل شبكه جيانه دو تشتبون يك مدغوا زي ببم اوك ماتماتيكيه وبكم لي دست منكت يعني مع تدرك يجي خوان براسي لي انا كچامن درجه کمین ده دلوان و پکتینه یاد بیاجم میگوزم کومنتار فوتباله و ایرو بیاجی پکانی هم بدورا فوتبال کومنتار بکن شروع بکن بله کاکویلان ادزانم تیج فوتبال حزکی و حتی شتتیجی شوپینین لکاکولات نواتو فوتباله دما کو بحث فوتبالت كان بري هاتشي دال كرتي بيرامن سلاور زمان بوان سري كردا دوباره فوتبال دال بلندگن سپاس بخبات اوان یادن جی براستی 2000 که من یک 9 سال یک جی 7 سالی هر دو فوتبال دلی زن جاز دیگه الوان دا گلک زیده تیمو دشم
بله طبعا اف شامپیونیا دنیای حتم دبوک اوک کیفک الحمید دنیای هر کس سر اکرانه و بر اکرانه و گله کسی حوالتین با افدو مالباتین با افدو را ماشا تماشات کن ل یا قطر بچک او بو يعني بيجن هم جارع ولي زبستاني چید به يعني قاندي كون من حتى انا شو بانديه یاد دیا بيجن ولاتاكي گلک بچوك كو ياسسيا مثلا گندلی کو چواوی ولاتی هل بجارتن گلک سپیکولاسیون هنه باورت که ویاجی تاثیرک لسر کوپا جیانه یا وی جاره کر وقت بره تعما او شامپیونین بره یه دنیای جنای ل ماچ چخاسته ل اسکاندنه هیجان بشک بلند به نها ماچن گروبا قدیان ماچن کوبیج 16 تاقمه ما بون نافرده لیستن نامان 8 تاقم کو ام بیجن فینالا چاریک وینا بلیوکن يعني مخص فكرة وابقرم يعني يكو وان 4 ماتشن سبت دود ليزن یک خرواتیستان و برزیلیایه یا دیا هولندا و آرژانتینه و دست باجی و ماروکو yani Fas, Portekiz, Portugal و İngilizistan و Fransa'ya. Kekbildan van maçat çava tahmindi ki hem van maça ve ki derkebe finala ni finale o final ve dinavbera tija tahmada be. Te ve kupayı çava şopini o zavqek didete. از جو فوتبولي حظكم تماشاوانا كي يعني نورمال اوكم طبعا كاك ولات نوها توجي زيدتر بي على قدر بي بركواتيا منجي بريا كوري خو يعني ازي نشوف كم ماتشا يعني از زیادتر لمانه تماشاوانک بوم يعني بله ل دما مزنبونا رونی ده از جی ده گرک سحیا گری هم توی بگری بله خوشه پر خوشه جی يعني پیش برکیه هر پیش برک لگورا قاعده و او که خوشن نها جبو اوا ایسال ممتاز بلکه تو زانی اریک نیوا نویسکار کومنتاتور شروع وان فوتبال یا اوکیه افتون بلادته اریک نیوا دست پیکا اوکی دا به قطریه نها یعنی چاتاویا زندگی هیا لسر افتون بلادته هرتم دوام دکه وقتا او یکم نویس آخور لسر yani دوسیه کتاب نوی هنه و رونیجی تیزا خویا لیسه یه لسر فوتبولی او کر نویسان اریک نیوا راجی پیدین چه کر رونی لاوه کک ویلدانه بوکتا ماشوانه مال تقریبا و فوتبولی جی yani نوها کتیه او که اماتور yani نوها درج قراد دلیزه او کتیه لإدعاء خوی بروفيسيونالي قاسي كو من جي فهم كريه دايا سكناندن ورحصل از بس اريك نيفا لكن اريك نيفا وك فيلوزوفي فوتبول ياشي يعني شان كتابي ويجي انا اريك نيفا تشتي كو تجي باسكر او جندلين كو فيفا اذا تشيبونا او يكي روزنامه كي تشو وقتا سروكي فيفا او چه دکر جه بیلی که آخود دولار درخست آوید که یعنی جبو جاره که دنجی هون نورد کوریا چه کن چقاس برای جوار لازمه بگمان همو اوان تشتنه او دورا روشا کار کرین که وان صحایا چه کرنه چند کس مرنه yani روشا انسانین که ترجیح اوان جنسی جدایه او چوایه حتی مناقشه بخورنه بیرایجی
بر او كر يعني او هيجانا او كي از نبارم از يعني تاني ازبم هيجانا مثلا بري دبي او كده تونيا تشتي انترسان طبي ونتيجين بر عجيب دركتن لسر وانجي هن چاپمنیه دا سپیکولاسیون تیجه کرن دبن يعني هنك جوان يعني قطر دخوازه يعني تونا كي بري وانا هي قطر دخوازه قالوا بنا هنك كريم كو يعني اوبو يعني هنك بسركتن هنك يعني زو تورنوا دركتن مثلا اسبانيا بر انترسانه يعني اسبانيا شامبيون الدنيا هي اسبارم داوي نما فاس اسبانيا تونيا مثلا حش تاخم داوي ده فاس tabii baş bu birgit hamar giren bir hamar giren nevisandı bu az nizar bu burası yekem devleti Afrika'ya ku digije ve aste de evkeda de şampiyona dünyaya futbol ede من زیده ماچ تماشا نکرد 3-4 ماچ اوی برزیلیا و اوی اسپانیا و ماچ کی فرانسا من تماشا کرد ایدنا من تماشا نکرد لیبان ماچ هر 4 ماچ داوی و فینال من نیت از تماشا بکم وقتی لهفته به قناعت من برزیلیا و فرانسا احتمالک مزنه از yani ki jan takım bir ki janira abi beyhamber haf من listeden şansı on heye her eğer ev her du takım hamu rakibe xwe bibin ev her du ten digizin finale tamam yani evet yani beriyavi rastı havnayn beriya final beriyavi ha tamam tamam az ihtimal edelim Brezilya ve Fransa ve final bileysin ve Brezilya her halükarda Fransa'cı takımaki evke kurta başa ve tahminen min evke ve Brezilya daviye da ve biserkebe ve bebe şampiyonu ve sali tabi ev mesela Katar ve evk برای هاتو بودایم لی مثلا کرونا یه پاری وقت هاوی تخیل بو تشه ازانه اصابو yani لی مثلا کل قطر ایباج خود فیفا برای بریار دابو تشته لسر بی از بکارمون بیجم evet tabi yani sürpriz tabi fase derket bederi disa sürpriz yani İspanya neket haş takımı nav haş takımı Davida jitune evji sürpriz kiye le maçın despeke daji sürprizin enteresan bu maça bara İspanya'da are işte yani yani ev le Suudi Arabistan sonra ev kebir Arjantin bir bu enteresan bu yani yani netice enteresan de listikin grup u listiki berya de 16 koli de 16 takıma da netice enteresan he bu yani. Bale. Kekvelat tago navato futbol zeda tune tiştaki kutu ama dubeji تشتكو از دیواری دا بیشم برسی دو بابتان بیرامن یک مثلا فیفا کو تا باسکر حتی نوی بو قطر براستی و زیرتر داسته که گل گران دا به پرایان گریداییه یعنی سرمایه وقتی کو ده به حساب بو تشتيق بها دي بكارانين رخصتنا كي وقي فيفا جي قال لك تشتغل خو بيدنك
دوكومنت وچه بن باور دکم یعنی گلک گوتن هنه لسر بیکو گندلیک زیده هاتیه کرن و گلک نویس بین چه کرن و هر بردوان با لسپور وکی او سپوراکو ام بیجن فوتبولاکو 30-50 سال بری نها لولاتا که بولاتا گنن اولمپیک دیشو از باورد که میده او سردم چویا یعنی سردم آنها سردم سرمایه و پاره و ها خواد که کو فیفا بویا رخصنه که خاص مثلا داستان آن نتوی داشتی کو ایدی بریاریم به باندوری رسر گلک تشتند که حتی نوعی قطر جی یک جوان بو مثلا سرمایه و گندلی و رشوت دان و تشتی بها دنوی کاری دا سریست هنه لیوکی سپور کو چه دبا سپور خودش که پیروزه یعنی هر جهه که هر ولاته که هر آسته که دچه بچه که گلکی باشه یعنی خلکی هند ده بو جیانه که سالم خلکی هند ده بو یکو دنابره نتوان دا پیوندی چه بن خلکی یکتر یکو دو ناس بکه سپور بر بپیش بشه و همو تشین ارینی نبیکمان لدوی یا ای سال دا فوتبال ای سال دا تشتکی کو گلک زیده بو بالکش بو هبونا شورشا جنجان آزادی بو دناو قادن فوتبال دا استادیوم دا گلک رنگ بدا گلک باش تشتاتن گوتن لی تشتکی جنبیر نکن حکومت قطر هر تم آلگریا دستلات ایرانی کر دوی پرسیدن رینا دا گلک خلکان کو گلک کو بلیجی کری بوند خواستن بچن به آلاین گریدایی به شورشه یان کنجین خو لسر وینین شهید جینا امینی دانی بونیان لسر نوسی بنجن جان آزادی یان گلک تشتیر بها ری ندان لی دیسا جی گلک حول چی بون و گلک جی دمدیا ده درکتن یعنی کو لجه کی بها درفت چی بو کو بحث شورش روشالات کردستان ایرانی بکن تشکیل بالکشی کو براستی از باورد کم بلکه دیروکا فوتبال دا و دیروکا سپور دا تشتکی گلکی نو بو تایبت بو او بو کو دماکو ایرانی ده مچا خویا گل امریکا دا تورانت 1-0 جه فوتبال هاوشتن بودره لإيران خلقات جاده و شقامه كيف شاهي كرن يعني بلاتي بان توران دبو اللي عبد الخوش بون لبرويكو او هزرا قشتيا وكو او تيماكو نونراتي ايراني ديكا تيماكا قريداي حكومات والرجيم ايراني لبرويجي سرنا كفتنا وان وكي سر كفتنا كي بو قالوا بو شورش شديدا بله فوتبولجیان فوتبولیستن ایرانی جی ماچا خواه عولی دما درکتن مارشا خواه نتوی سرودا خواه نتوی نخواندن بوی اوای اوجی پشکری دان خواه پیشان دارم از ساعت نها دبنه از بریا بقدین مزیجی اوان خوب ببرجم بیامن تخمین خوب ببرجم بیامن ماچ اولی یاسبه برزیلیا و برا خرواطستان بده و هولاندا جی و برا آرژانتین بده دیگه کو وک گله کس دخوازم کو مسی بقوپا که دنیای در فوتبال برده برکو گوتیه بیاد جارا داوین از
تبي کوپا جیانه دبم لی دبم هولندا و آرژانتین هولندا و زور آرژانتین و دورا و فینال داجی یعنی نی فینال داجی برزیلیا و هولندا ورن هم بره بدو لودره و که ویلدان تخمین که اجی تخمین کم من ماچا برزیلیا تماشا کرد براستی تخمه که کمپلته يعني بين تدري إذا ضعيفية وانتونية دبم أو حتى ضاوية هرن ني فينالا اليدني ماتشا فاسو بورتكيزي يعني برتغالي تخمين كم برتغال فرحت باشه بقرأ وماتشا انجلاندو يعني انجليز وفرنسا دا جو فرنسا بقرأ انداویه نی فینال دا به پورتکیزو فرانسا و ورن هم بر هفدو لوی داره یعنی و ماچا دن و زحمت تر بله اجید بجم یا داویه فرانسا قازانش که و فرانسا و برزیلیا و ورن هم بر هفدو لی انداویه و برزیلیا قازانش که بله لی از وان ماچا همیه تماشا بکم من صوت ضايع ايتا بر بالدتاي بو كيك ممتاز كيف خوش بو كيف خوش بو تخمين ما كيف دركت كيك نعمتو كيك فيلدان هن بها دلنيا انا پشتیوی پروگرام گر هنگ بشین کیوسکی جخورا که بکرن چرا بجنه دکاره فینال امکانو دیگه که انا بعبراج تماشا جي بكن يعني او فینال امي لهب بينن دیگه کی بعبرا تماشا بكن اره گلک سپاس بكون بشتار بون باوركم برنامه کی بصايا و بكيف بو مهم شروع فكر وما انا جبع فوتبول كر بله گلک سپاس جترا همو هفکارین چارپل ندیا و همو تماشاوان این که وقتا خوب وقت آندن شروع وجی کرنه لی یعنی وقتا او که مرمون کاره تشتکی برسی اسراوه کی بداوان مالا وان آبا بله دستی و خوش به گلک سپاس و هر بردوان بنو سرکفتی بن گلک سپاس بیدارم گلک جارال ور امراسی افدو ورن تماشاوان جا گلک سپاس بو کو نیزی 2 ساعت تایه 2 ساعت تام چه بو کو ما تماشا کر شواو شاد به و به هویا جارک دنم هفدو ببینن گلک سپاس حوالین کو تکنیکی کو بسایوان ام وام برنامه پیکتینن گلک سپاس بو کدوانجی و شباش